Cha kwaze kwangafana nawe ngizwe. Mbonano wengane zakwethu kuphinda kuvula kufinyela khani lombukiso njengamanje kubingelala yena-ke umathinta acebisa intombi ziyamshalazela kwazi umshazala futhi azamqoma ezinye zimqamela amehla abanye zibaqomela imali uthi bowazi awungane yakwethu yasifona isandla laphana sishona sivumbuka ungabisalenza iphutha sale nawe usishonisa laphana ku-subscribe ushare uphinde ucomment okhulu nakho wonke umusubscribe ayikho imali yakhe hamba kodwa-ke sila sikuphostele ividiyo yala-ke ichunu namuhla lapho bekubatshazwa khona kuthiwa hawu bheka hawu beyibambe iphunyula hayibo lo bantu bayakhala kakhulu abantu ngale video yangizwe emchunu kanti-ke sekubukeke ngathi njengamanje ichunu seliyahlukunyezwa kuphinde kuphi la lenza khona izinto ezenziwa abantu nje ngokujwayelekile kodwa-ke lona hayi kuthiwa hayi impela balenza umuntu owenza kakhulu bhekisisa lapha isandla sibuka cha hayi bafethu hayi ihlekwa ngakhona kuthiwa-ke impela kuhlekwa noma kufike kodwa-ke le yangizwe iyahlekisa ngane kwethu ungakhohlwa ukusubscribe ushare uphinde ucommente futhi kuzohleli sikulethela into ey'fana nazo lezi yabo-ke ungizwe mchunu mina-ke mathinta acebisa sengiphuma nje ungakhohlwa ukungilandela ey'nkundleni zokuxhumana.